Biće sve u redu. Evo, dragi gledatelji, nalazimo se na predivnom otoku Rava i našli smo Špilju na Garmini. špilju na Garmini. Špilja se zove... Ne znam. Hoćemo joj dati ime neko? Ajme će. Kako će se zvati? Neka ovo bude Buža. Buža, može. Špilja Buža. Buža gre do Rupice. Možda, ali ko zna? Imamo planinarsku opremu. To je pretpostavka. Must have. Krih tehnologije. Za špilje i pomidori. Ovo ako ćemo se obisiti Ovo dobro. je ekstra kavica za se obisiti. 1.000.000 metara imate kao to se zove klasična bodurska oprema za jame. Di se nalazimo? GPS koordinate. Nalazimo se na punti Garmina. Koordinate su između Vele i Male Rave, da budemo precizni, da ne bi bilo greške. Ispred nas je Sveti Jonik. To su 3 koordinate. Vela, Mala Rava, crta Sveti Jonik, kaj zdravo naći špilju. Ja nisam mogao naći na prvu. Jebi ga, kad ne znaš gdje je Mala Vela Rava i punta. Inače, ovo je kod drugog stupa rasvjete. Bože, što sam rekao? Ne otkrivaj dici lokaciju. Peć izgleda jako izazovno, malo ulazke sliči na ništa, sa smokvom, kad ti brani još to malo ulaza i onda na jedan put odmah veliko proširenje i puna atmosfera. Bilo bi jako lijepo vidjeti di to vodi, do kakve škrinjice s blagun ili kakve, ne znam, endemske ravske vrste. Znači, to je jedno, a ovo je vertikala, a ovo je Ines. Malo proširenje.